Okay, gal ikaw na suos te ke wo tuo. Tuo na suos ke wa katinge aske wikinge gasin kol migret värsta meitä in pain koskeo kyllä ke aslosan. Gal skukten cherry tegi kumbie live flash. Baka scan share nga. Okay, live video. All right. Then cherry the gasin kol page. Um, 2K, 2K dash 5. All right. Oh, okay, I'll do that. Here's the watch party. Yeah, try again. Live, share. Uh, here's the watch party. Cancel episode. Try again. 2K dash 5. Okay. Tuo na suoskua kulaga arsloosan, mutta tuo mikä oli tuume. Fatina kita fashe wiki ela ke kasi kolla. Sa gosma wika na like ya ka share ya ka tevasta met tuo ni ta glasha. Okay. Tuo na suoskua kulaga arsloosan, mutta Audio check. oli tuume. Fatina kita fashe. All right, stand by. On that part, we'll share screen. That one. Uh, Andas gusto mo asking na naman sa del naman na sige dam dak pange mitsa so motor kiti belt. Okay, dingin bigam dawag. Well, ako la. Okay, let's get our music.
Okay, taking Cusco. Correct, lumalap. Tingnan guess sa si Pro. Lumalap na si Oscar wa. Nga, tigin Driscoll pa wala tamo Shirley Kildusinge, Kibelsinge. After mat weird ke casting goal, kat finjak mo. Inge klape na silo sin wigot chang e fine ko. Ta ngana orala be pa ngaklok na si us na kaywa. We kak sakin kat, wala tamo Shirley. Tamat we ashma alamoniak pen we kat nge bad. The Mr. Frank, aloka, tikinisena. Frank. Na Belsingi kada ko la kamatayang nagi may lutut si Marshi madash ki Belsingi ya kadina kaya siya ike na metni ki manago adak fash siya katagani siya klasin gat ki kaya siya fakat fash na met. Katsvila bashta ye tom gat falat lash in gak sakin kum gat la leprem kum gat la Isaac kum gat la Jacob gat siya sis lang nagilang si sapalik mat sapla na fin fell on the phone. Agat kulo ke osasya sikyak fin en gosrai shan alal fungi singan chun met lash agat kaksikin met nada lash ma tia bulesha tia safashikun inka en chavan chalia kulo malap na sumo kat papa ke kumrek magin met nada lash maingel ito lote manina papa kiyash tamash in mo litikat me papa misingi kat ekin pe met fakik misingi kat kaksakin ko mukat papa ke kumrek magin kat katin wipeklan sa porek malomo e ke pel senge man yamadash kat nga sheksyu tangan madalom in kol kat wikat ke sisin silash ke fakak ke malutut lomo nanak manas eslama ke molin matlasha inde la folla malutut lomo e malutut loman ko sho in kain tagain fakisye matanin siyash kadinakilin wolena elaban lang silom na siyash naknasawi epe mo sham sham natasha egat nusesium the katla in wikat inak fashi makat tagay ni kekil tusingi katla lalfang yoingi e pranasium ken kaksakin kom ken buwan na tum Jesus Christ kat fakulo amen klamalap tamal sherle belang at lokonot nasium in ka norela announcement si luma ka din tagay ni ashke in matari programada nagat fashi likus kaslan gat belang e lokonot nasium makagan nasium klamalap. Okay, taking a pricing and ash my fact ni get I guess that you may with the attractive announcement lasha. Um, lumalap nga mawangin nga alikaksakin kat ke wakat syak na fashion ki pelsing an fact pag lumalap na siwas viewers an madunin dari ki pelsing kadin da kaya ni ke malututa ngan ke na rela pe condolences lak na sin siyaw na kewa mamday na asher laki pelsing kos los kewa mamda ke belin yok shalan la eh kat we go spe in pray ki makosas kean we are smart pe hospital ka nakan la pe ki manasla kat chepe man kin go usle kat finne me eluti ki malutu da kat daben shuashi makatash ke pe pray ke uspe akke go us da bela nakla jo pe pa uska da banen asoga syakale minasish in fuko na nakla jo fungyang na sin gadin gashat ki matash ke Mamasile bangai mamashiru ki belsinge ya siap kume fa sam sam ne muklek main siak ki me si luma siap fai ngana akademi nga me ten akademi ki belsinge the bel nga ka na sum right fast na met lamala Okay, but there's so kumgulo fact na ke ash my fact si Lu masimit in pangos ka was mga ash bigot only duo na sum Jenny Secret in El Paso gula ba ke ash klom an eh eh nasuwas ke was mga wikat only two ngayon sa mga kada ko flag liye ne was to sa kada the last course ash wikat um na in buying ko was kaya wa
kung fin ko na giumigot o dito, share ye program sa inge, kung kan share ye ka like ye in mo kawklog ke Facebook na min si pela siya pa kasa gading fakke ka di kinekla yun yung minalo force pela pela force mi sa inge kat fin loyang na ke kat fin focus na ko sa nagemalan pela na kadedik siya na foto like ma kisukyan top na ke ilya lash bara bara na kayfa siyak siwas ko na share ye live ye share ye ka like ye kawo club ye Facebook na ni ko ben loop sila mo dito chiga men kason kat pa to ko na yours ki cash ko na kay ka mga tash ye ko na kumunta na na selos na si kawo ko nga ni video ko Facebook lalos los konsum na YouTube los konsum na YouTube na search video search ine ko search casting ko na iloskan ko na iloskan diye pe kat stream na kay YouTube. So basically bakat ki sang castan at kas ko siya kat pit ko siya kat kas ko siya in sang nekla yining yung sa mga may ko siya aswe mga feature class na so basically kat kas ko siya and may yin kas la siya na Osh massima effektle se mai pashalla matanin sies ko en se ma casting ni se go fla pashalla ma ingat kat kas ko siya fact na mai nge o nain takote o nain akes mo kinyo la oh pai ngamit ko siya amata la ke fashkuya lu amata la ke la fong ising kay no yes singen katte moin eh in wakre magumaske an o into ko may akes mak nasu ke en kumashu yan mayin para magat palakin nga mo digin in David and Merke listing yetol ko ul nga dang vash sa mga fashion yetol mape so dapat ke magatas ke connect na kaslan ka at pang mas may usay top nag-e-alja lasa, nag-e-alien na lasa, nag-makataske. Kat kan sigat dem daro manakat long zero. Na iwen isap na yan mga nakiwa. Ikaw ba na alay, weng sipe. Kasi kung nakatinda yung gaston, kat kaya ito na pa ile, mola sinvelsin, ifon, nakita plug in si uo, gaston ka taga akay, kat usi kat mole, fin bang as masikat na siya, kat mi sema, nakatala kat ko lang, ako may festival o siya. Na bang siya pela siya yok lasha, kat housekeeping rules mo, eh, housekeeping rules lasha, ano ko sila nga nash website sila, castinggold.com, mo sumnege, diye sa castinggold na tuman ko, mo auto ye besin at listening commentary ke, website siya na nga, and kung hindi ash kay siya atleta mga distasil isa si basta Tokyo in akta yung mga task basta Eldon na si basta si Mom da Gasha mo true nila ba Reverend Dr. Herman Bueller. Mga na po na kat free aspect yung website lang sa gusto ko yung sumbiye na siya mga task as donation button sige. Kung hindi mo mga daktas yun, ay cash ko. Na kung palakin mo kadilakin si uya ko, na kung gusto na donation button siya, ngayon sa hindi, as may kusay, mata, sa pa ma, or na donation lalo sa na, bakit ba cash, kung gusto nila like free conference call, kacham na magana, hindi ko sa liyekan, na gigashalon ka eso na siwas na ku in gas at tapok gui or kat kan aske masi kat aske kat kan som eh su program mai kan ak fashi ko ak yok ki glen sap saying na finja clash ba den kan small slab kainin makuwasing magin madari tita da shokta ma kain bela mata ko siya lamang I mean sitol ito le magadak fashion ikasha mo
igasumet na mo yung live ng lalo sa. Na oro aspect da mga ito ko kusela malan ga di fast med ta shokta. Katika na Alex na sa yok credit din siya at may ganda ko niya gasan ka. Welling mas si na ko in orange ang lugo niya gasan ka. Na shubesi para ka travel donation na pa as ganit magdagan akfa siya isang gadget ko mo ko siya nagagastan ka. Siya pa yung mga ngati nagagastan ka nga kamata lagi. Okay, that's your prerogative. The fact flash up gaslan ka at arsh arsh genik mga kumpandiksyon na usung ko di gigaslan ka. Gigaslan ka in mo by galan gimgula. So kung gani siya eh mga ki challenge ka mit ko siya oh yok na I've prefer na yin na rin kawak merkes met klik rook klik yep klik palaw ngay nagkiklines up siya ngay asukle ang nagsikisikle ifogat met ko siya mata paro lamalusin ifrågasätter Sven sillä maailmalla. Messi on got som parul som reinilla maailmisin alysäjien. Kun me katsella regen jo liigat plasa. Kun katsella lu säkvät siellä liigat plasa. Na masika kun ekkiötä na lutien gaslan kat na sis fototolle. Ora muul kunyan gaslan kat na sis na fototolle. Arrogatin na isna phone na blessings ko. May siya asum na Corsica na Texas. Pastor Rook siya il-invite yan share message siya. Na lom sila maging malus siya mo nila. Lom sila malus sila malus. Kung nasak na ngayon, fagot na paro lom sila in athletic kat. Kaçı mesela alya lünos akfletini elsisine katı lavos ko. Nang fact kun na ke sak makoyen lutila shapa foto to yen lutila shapa usi magatash ke. Theory sina pa lock aram good. Sak mai sta pinjagin sta the shock to finjaksine pa kuden lutchina usung ka tigigastan ka mo. Na baka sibelan gasin goal online. Dat na yun yung adigin interest ko, let me Sir Frank, digin siya na, oye be, ilos sa mag-cash pa, kamos la, kasi ko like, Facebook group lang, so, pinchak siya pa, gaslan ka, at lutian gaslan ka, in literally na, actually, ako yung data na katay siya na daafon na, kunin ito na phone na gaslan. Kaçıncı da phone na gaslan ka, at nakidamul kun nakidapulagin medyo. A classic example siya ngayon pa, may isang akumtang masingkat. May isang amsang masingkat. Kaya kan sumsisa talalam ko, siya maging malong sa shibet. Basically, ito lang galo. Ang amtali mo sa akin, kung ito kapag talay gas, talasin na phone na, may kakumagay, sensor siya. Pagdaan mo sa akin. Nang affected na gipang kasi sang talas kisenri si abel ka din na na kada ka tumpro ilan yung si tao si na sige mot ko oyela kum na singkada kada din ay taligikan el fusi falma na singko pang siye oye kasta merkesi il vakang kung fingi ito la pake la pan la lai kung yun may kaya lusing an lang naging may isang lalos lang naging may isang lai hindi la pake may isang ilus isang naging kalain sa plan ka na kung na wato yale ko may cash ko aling la pake lai kung lalos minus fin lai fin na pa yun at Payable effect mo kung saan si dapat singaw kiuleng nata. Siya na topic pa ng orang at siya ang effect na hindi paragat na rin yung kundag pagkin gaston. Na mo siya blush na ulit yung kita siya ram kun as si Fiesi mo dangerous ko nila siya ram kun nga fact mo
si vê que week na fact mo Jesus el line may soft lal seton. Jesus el line may soft lal seton na may acho que é medo. Medo sapta akos po sini que singa ultoluan ash iptolu que marit singan. Glen sang pagos di fashion Jesus el line may soft lal seton. Na ashi tolu ke maritsingan. Maritolu nga ni like standard lesson commentary. Na tingin ako la langas la ako la madututsin is like a standard lesson commentary. Na laying lash mit kutay na ke ipsemetan. Pa shufeya chiyasyen maisis. Pa sinige mo sa ako son. Na ipsiak luwan pa shufeya Jesus ke en mafalek o med kitempo pafasli kasi kosan na ipsafla singen pa şüpheye Jesus final na falat ko pasagos na geskalsiya na pasig geskalsiya pa bakal already nag-iiptolo na Pinançıke line nage may lutut singile aşıya ke Bible kung really sapta simetriki sapta ako na Second well, John the Baptist, some like say palyo in the version with the ko ako lang genex ko lang Jesus Christ. Na gumimut ko le ang if po kayo na ako yak le next ko lang when na din kadit ko. Na si Pes ma inilay na ako yak lang and kadit man kayo. Kadit le na naklan wait bel siya tikun yet tol fuku when in sibasam kadit just sa prophet. Na wait bel siya mata kayo mata shoot ke gasolan kat kadit de shoot when the kapaslan got nasin in Israel. They il sa pa forerunners ng John the Baptist. Kat kalam gina il malamon ko smagagal ng Jesus Christ na il cousin sila ng Jesus Christ. Dahil sa pa may dilan mo to kung di example sa yung ansyon, kat mo ito pahala ke oye, si kat na mataka na ke, na parang yung magtemdaro, ni, masisikak tiyo, onan, takati, la fall lang na siya, bakit na siya, wait, kamesi nga, onan pa John the Baptist, may titignan ni Israel, nga pahala ke oye, si pasin niya toli fuku, na pwedeng John the Baptist silta ko, na krolo tilay nga, baptize sila may ito na nga, ito siya na masyo, onan siya na masyo, na ministry sila John the Baptist kan ko this tune bellan lame pakat kalang gila John the Baptist el baptize sila akayila kalain tap sila lame sa mga ilanak special sa mga napalyak yefuko na yefuko so na masala John the Baptist ito soon malan lame nakatuluti ke bukan ke wiki le lem kimante lem Jesus Christ so not that ministry lalo ang John the Baptist il copper il show na personal fact lang and na masimit lem il fact nga pa ilang for laliki makudut lalo sa repent to naging mo dito si Kadash kinakil just kal shrang ganyan tukun na baptize yak tele ngakayak John the Baptist sila akayak na il som na yen may sisa pasap ta akos was sige was sige ang fuko mo dig interest ko ilan matawag ke akatayak ke Taisiye ip na ibinashi in naman ang ibat ako katika ni Akashoy. Take interest ko. Klomalab siyum daw sirle. Ihinto po klaingin aksinjek si vaksilungan asinina. Musain dem lausa. Ngan pain ko us na kayo ma uchak tar ki pel singi ngay ko fla akalimin ki pel singi men katasis den akalimila sidi yakum wikat yang we atasakta masih mayo ko pa malutut singe ngakum tagani enen na pakas mata singe arulena tesis na gebela pakasing this singe contemporarily
kat ene na pay maluto chinga mayen sham ke mesha of ka casing this on temptation narata kana shish ke chia se line mesha of lal se dange oyana kya kale milal tamal shelan ash I toluba ka derek magun sang akate in orala ma phone si ke maluto chinga na ke pelsi ke in wina akate lal gel John Baptist fashate pa intersect ke pelsi Matthias el fashion ngayon pa kuno kon si ke Fred yan ta na yorol ilan peptide siya clear napakanda mo siya kang ko po ko peptide siya Jesus te pangan when kulo si fanan din katma na sa time mula na panalak kalim bengan kat inakosten or anak mo akademi aksin ga da kadin paske na maluto chiga introduction chiga mtawa kun nage appetite Sham kun yak nage fast of flame nage belji makatama ita orela inashma singe lo pa fasting singe na tukun len angaul fungangaul chisil de bungo papel si mama shof simit nga tagagi sufe yak chises yen mai si sapa sapta kos kemeto fossin nage kos agata yan Mitiki ngai fast na kaya kata singa ngaki usi soka singa inan yurukum in me ansias kewa ni na papa matkawa kat na kewa sokas longo leme kos fas longo lalgos fa koinge min ka chamram ke ingena self control margin jella silan lemwe pangan sima sokas singa ta kana sias kewa fakla konfinti kan si fe na lem form Come ona si siti se wengen potke. Fushasin ka nau siakle. Na siti pot sima lishinga tiak ma esam sam kunyak ni pagate somna ke la lem Jesus Christ el katang la fuka mushaf mataka na sila. Pangan makasam nam kya kishbin context tamlil sila akata ya targel John Baptist varate falyang na ke chiste ele baptize la Jesus nga nara tukunet baptize lang na mo ministry lalan matawak. Ministry lalan matawak ke na pa awain ka mo me ay palagi ka akmasala ka baptize le in kain matawak sa siya ki client supply ka mga task ke. Na kaya kataya ki naki kata ka naki samsam ke masinge king asamram ke baptize la singa na ngena Jesus il akula in kain or rek malalat ke pen pel sina malo chakleki fel jordan ke baptize ya klel nge ikeklen gasao ule na o singe patati di tawi fel pangan ngon matal an fel in kain ngon lan katinan yoro sakat kan akfashi gugulan kat correct malan kat ko ay na si mga akfashi in mo o irin kat na pas el somin chfe yakel yen mai si senge pas fosse na kaya ko sa kate yakan na pangan katsom na ke marit singe akademia ko pa ko inge na ngon kolla Jesus na yen mai si sa tayin chfe yakel na ke ngon kolla chfe yakel ngen kadetala oyesima el tatyang na kenge katkan kapsha na ke Belgium balik din kat nge forma yen may sise ka in the wilderness na ashkai si mama itek yang na silos inchike lila ilos e torgaskas ka ashma silos e fakla may ta akalimila shikla lalfungilalos kean na pangan si makatkan kapsha na kaya na nake lenangaw fungangaw singan Moses si fena sumpe el faspe lenangaul pungangaul kaditala Elijah pe sikyak pe nasel o yasinge ke pelti my Elijah sikilan sum ne Mount Oreb na ke fasting sika lalo silan lemwe lenangaul pungangaul singa namo el sekuluklena devil satan el warrior pile warrior katsum na ke me first one dakma sisa sil lalo lenangaul pungangaul na toko el marshall tadi ta la kita din kat nge marshall pe yen mai sise kelos for fashish yang ngau yen mai sise
Pangan Pelsima, Elos Torgasasne, Mena Tako. Ni Mena singa Tako, El Tako lang Ming Shao met Tako, Gadel sang in Sangidelos, in Akalimila, Manga te Milos Dakang Pinganalin. Na in the Kopen again on Aklalosa, Maya Masing, Madaka Urin got me. Na pa, Marshalla Silalos, Ngakum kat Kanjivan Itala, kati alina ano kadin me manasla anain alina ikwash kati kufla lang si mugui ki inara makadak fascia na fasyak tuluan vak mana devil ta kana yorol efa konfinuen na din God kumsap yodinge ineklepret skili vaksingen konfinuen na din God na kumsap yodinge ineklepret katfinmot kada na comparison na win na din kat inekalayot na bread. Bread na kadis na nakikadin bel. Sang anakadin kubigya kada shik na kachulpe. Dane masin shell. Katfin mood ka nage maasisita nilang. El shikilen me orela me temptation la len shikilen shifella lem ge o yesing. Na pange maasimata ka na si kum ginga vak mo tesis malututo fal na gebela nakiala na pasma takain kusangkat kain akmanasikat ki mulin lalal fung ilasha na pa fwa sa akos taka ke fakla et si sa sil fak mas la fak mo metya mul ke pret mo kaya na ay los ene na pekikas na kayo mataka sinkat ni oye singa itaka na sis kadineta la eh Gepel si mai shifeya kada. Na kas singe etaka petoki fasit gosh oebe fasingaul. Top sima elakalemye kupfon lash etalash ki mas lapa lemel rek makinge. Mas lafak oinge. Eh? Mas talan kada na kita mo siya leil or exemplified na ki cash pesh na ki el sabang kun malakay tolu fasingaul. Tes mataka na siya taka oingin na siya tarakta ke el samram kin nage plant tiding ngan gililang akan in the weave mas nga nage papalang el ske usina siya kadindi sita was nga na bang siya the follow tan ke malutut siya seta nel sikilin shifella siya Jesus when gulo si fana din gat ne na pa in mata ke oya si ma katkan katang la while fact ne mas la fact mo na para walking akom pekun malutuda pa walking akom sukanum gun malutuda pa walking katakeni o shine tem la usha ke malutuda pa sirat wal kami ko sin makatkan takeni lutut ngershe ko sin sumasta comments lo scan kadin sike su pinash ke sin siya kadin kan caption ke malutuda when masima yokya kastan gat nga instruction na si kom na ke moji makatash ke nga metiga translation na ke moji lash dokong nga may simit nga sam kun nage shop simit ayan may sisya na toplan lemma akalemye ma kawul top sila nga ni akalemye la el katangal la el sa kulupla na masikin me sifella pamal sirle panganip simita pelang flokonot na siyum kumin kain kyasa ke ipsimit nga fakat silba som nage ipsito ko plamala Okay, det just kumkulo. okay Kumkulo ke faxingen. Ngamo na ke magat ash ke o nagde sige li. Nage mitgen fact na meda uab jack kulo ke ashlo one two ben assume wawa taking his floor. Kulo ke ashlo san kayo Kundi fast na mit nage factual lutila dig interest ko nage ipse mit na en pas shufeya lame Jesus Christ yen mais is nage umdi eh ke mit ilak fashiklan sa plalan la si vena usel la si vena shikel finne wen na din God el wen na din God el God eh
ko nagawash pa year old siya tel da ko mulin mo ko kisik pa nga ko inolensum shikele ko ilta no when God will managawa wo si Ashero. God will unable to make to fall into sin. God manil wo il kufla talaga magulo. Na kasi siya ba foi la kung may loyang ludilan lem nga na phone na flie organic na session madutut na ses maita para simusik lang ngayon simusik lang ako yung mata radio nag-date ko sa galaktawan le tingnan ba il kufla lalfong il flie na si kumle kapay na kot ko in lafikin got le liki long sila man ola so mitligot sum ak fashion kalain sap sing ngayon Kumdi singal mi or singal lon kos masumla. Basta Africa simal lutia pa pala gaston ko. Belgique malim si sette Belgique malim si. Ito na bago pa din fasting la so. Nakadesum dagyawan ko skill do nga read Bible on len na fon si katemungo. Kiden mo shike kiden mo min pishku ko beto ko lalo sisla long sila nano sumna yurin kata ash mai gekla na sung kumingo in gala ona ke le mil fa na si matamalu tu da so min cast out demons na demons ang on fu ngeng na kumdel kadigda sa kumdela funa Paul funa lem Jesus Christ katita sa kumdela dahil vote na yun lang. Matawag sa vote na yun lang. Kita rin fikir masih lang. Ash, oye, ma pro tikoin ak fashion ako ak kayela. Kumin na kumin lalo, kumin na kumin fast. Nangafakin na kaya oye sila milo lang. Sa mana si kuma kumin lut-lut ke. Le, kaya na ak fashion lang. May tigil kalayan sa po. Kakot ko yung lafakin kot le. Lava ko na long sila shife na na sum akfashi ka lines up sila. Min ko na mo ito ko ka lines up kigaston ko at may paying. Mara for popularity purposes. Dahil ko lines up mana inakfal mana mo ito nang pay kasi ito na kate fodilya na kasi sa. Pange pa lekum ko lava ko na long sila nano. The back lines up. Sum na lines up sila. Bala ko mga message lang ay alinitawi ko nga sunod the group ko mag-click follow ko click yan may click nga diya message blend na phone siya ngayon mo di kaya ba nga kalyalu ko over spiritualizes mo ngakishiki mo nukle long sila nanolog ko ngakon free na siya imitli nga fashion na ito naging lens up siya fact na lang kaya ako hindi madutut siya ngayon. Kasi kalam kaya mesh belan lema. Di ka label na lang. Hindi na. Kaya lorela masing ngayon madutis na siko. Na top sige lari nga na lang. Mas mo sa fact. Kasi siya sila na sik na su. Opa. Kiswaya ko mo. Dahil kung saan tapuk mo ngayon. Kung saan kolo mo si Vena sang tapuk. Kumang, kung nga fact na naigawi. Kumang kung kasugya mo ito kat gue yang nikit na megastan ko ata fa kung lo nag-top sila lem and dahil na el kalwo ni Deuteronomy sa tali ko for stolo takla may tate mulke magana kasi lang men does not live by bread alone Deuteronomy sa tali ko for stolo palemil sang line Satan na free ba na si kumbanga faka is mo ludut siya mo label ka na lang na rata il orel lang ako min ludut makunya kumit clients at mi siya le may ta fact lang mga katsang vlog ba lang Satan gason nga bango gason ka kung di ka dun dyan jam keweng gason ka fakoing mga doon siya ngayon, dangerous ko. Nga vlogin ko may nag-point siya kuwan. Kung malato siya, nga,
inna be kung kasha ya ki punchak lung ito gulomalap ki kasha na yok makum akfashila ki ipsimit nga na at pakta ki ipsiak luo ipsiak lung lusialak na mangon temple na bata ka ki fo nga ridi fastimekos na fastimekos ki itkos pa akata ya ki ipsimita ana ka din mo mes settings el dal ana nashken chima look melos mo kaya ke en sing in mangon temple la bang na fakki fastimekos stak look nga walang kipabaldi ka fak mo na devil lusialak chiyas na Jerusalem Sidi madal Fililye ken chima palatomit ki temple Katram ke wiktolu tariye ki temple of Solomon. Da katlina ke masima akademiyak nge. Ke reference si mas nge sidi misalje nge del mabat Jerusalem. Na temptation si ka may shop si ka shufeyan lem Jesus Christ sil el siya kuluklena. Tako in akademiyak ki fin pan mangon lom alusi. En si mafalati meta. Nakadengat lalila wengen lukmeke en singa nale na manikle kalme pa stand out kat kan mataga kan li na kalme anda kana sis kadine tala el siya kulukle na siya nga tiyala lang si be sang credit na si el asin futin CD in futin en mameta posta anyway Ilaski me nin lo malu epe. Na ora takana si kum kadin kan very mindful la el asin singo el sige benda kanan singe. Na kata fact na kipo sa kon kosan. Fact mo fact na sil bangay si rak panay sa glukla. Kung finwen na din God kung atulan natin. Skili o yesinge na diyan si matakadok ngayon lang tamasamos la fact. Kadel vasap na sin lupuven lal game, elos va tabak kumyak in beolos. The finnenium evatia ng alyak iyota. Sigili kaning, sigili na ge me na kademo me sikin kia pula meta. Siya nilarang Messi larang el sigilen kodi scripture. El sigilen kodi sambiang al sie. Na alrik magan sambiang al sie. Fasting al sisngalo sa ngariti. El siguluk na bang. Elang kadil vasap lubuven lalindi kum yang. Karangan kumien na kayo kum fast na way. Elos fa kafus kum yakin beolos ta niyong vatie ngalyak findiota. El sigilen pange orek magen scripture na fin pa nga kung fin matanalu siya ka maitsi mache ita ke kastan ka eta ka inorek magen kipaya pala as pa nakasinsiyak sila kung ka saman mangen ako matalik ka kaya kumita mange akala min sila el siya kulukle na el itape scripture el to ano na panang ara walking akong lutela na paye in magate ara kan si masikyak nge na sikiliye sigilen de academy na sil fosya kasi nga lakos nge fosya vak mo kumra talem ka elan may langolom el siya falat lena el nien matalom el finitala Jesus lem ka papatamasin siya el may langolas el foka el sigilen si fela lem ki mange. Papinal ki fosing ala ko skel pa mo kadel fak nga fa mo lulus la siya lang singa karangan lulus siya aklin dia la nga lem ka. Ki temptation singa ki skel si fela lem nge ilorek magan scripture in kain slakin mo elita kanon scripture kata pela pelsi mameta sham kun kanon pa pala na nga si fela nga kisin siya Masing me aso ye ki pepala me nga missed out ki study lako. Banga special ala wogi kat me sige ka din kupon ki kaslan gata. Wangan simit ka nutela na kewa
ta ke proy la kum na sin ka din tap tu no irin ka ta ele ka shikat nga nei kesta na sis mang na ka som na ke fos yak it kos ngen pak sa fi fos ip sak lo was it ko fak mo si ti se el fak ta mas mo stuff of fak lie ke el ta bu ko inge el sil bak ke la fak si la ke me to akos fos sak ko sa mas mo stuff fak o inge na pa na nga pa ngi top sima eta kana sis na ke mo sa mata kana sis ipsiak lo nga king abda wa nga samsam kun la in mangon temple en ma manekle o elesik me benasies in gentrificat even ni lo malu tamasele pangan akta ye mga kanwela ke kay kasi keep siak lo nga lo mala Dito sa kumkulo, kung di ma-reach ah the flow of the text. okay Kung pinuloy metos maritime, toplan leme lang, mas lang fact. Mas yun lang siya tawag ipsiak luwa lang mas lang fact pe mo. Sige, loy nga kumin sige, loy salal ilawit lan isita, no? Fos ngay usip Bible ako min loyang dictionary loyang fos ako lang cheers il fact mas la fact mo na fos makers na devil al usual na usual si matal na fact na sil kumfin when na din ka kumfin when na din ka at ilan maging mas patigin exactly Samuel siye. Samuel si fos skal luo. Il di read the one na Samuel fos skal go Samuel siye. O isla polo ipsig or mag isla polo ipsig or mag ni fall mag narrative sila. Na kung bilang na tip nga kung barakat na fact kasi ko online. Kung pinar magin Bible kung kumasama magin Bible may kumsam gin force lang ang mapangan force pan kang gawa ng phone. Isa na phone na sapta singan. Samuel si pangis ko sa ma kumpin ilyak na yedulin kokolon yedulin phone lame kat ilan liye kumya. Ilan sutsili mo filan liye kumya. 1,000 patata si skum 10,000 patata na si skum fellow force que mas makuluk pas ito ba TSC pasala niyo kasi na naman Samsung kung isang line win na din ka ilis na paloy sinangan inakatay na nga kung pinuwin na din ka natin kat kasi sinubin na niyo minte pasala mo ako di ilawat lang sila na nasupa na si like, nga kung pinteta gaston ka, may nga kung isang tapuk masita nila. May God, nga kung koliki, kolakal setan, nga usip pa Bible, Luke, sapta singal, fos, yeah. Luke sapta singal, fos singal, yeah. Fos singal, yeah. Kulangan siya kami tagay ni Reedy. In fact, lame, in fact, as in mutual yun, in fact, long akmuye. Nga sutari, ko na si was. Kuwasin ko in long ye with passing a scorpion. Pangis with passing a scorpion suba Satan. Alang kuwasin fa katang la, ko na kayo wa mitlukwalog, mitlukwalog se. When in my coin, aklukwalog ak lokalok ye kos. Kung di ko si malam chis kasi sa si mitlal fung iyong masih ka mana si kum gamin dictionary pa na matake. When maril singa ko, siya na nila we say out of context scriptural teaching. Inu siya polo ipsi na ke Samuel si simalan na we say assurance. Nasib ko matlalay fung yun. Lista polo na ipsig yan. Cham. Li ilawit lalo. Nga ko min lutut pek yan. Kasi di patat nagkakanoy yes. Kasi di isla fos sin. Mo pangan na po na kalmen merit sin. Iba ka tiri lang na po na but naging fact lang diging cape siya klungan.
입수면 레벨랑에 마스모스타 fact 나 제대로 저도가 마스모스타 fact 뭐 고피고나 디가 나 아투네 나 바데기네 장은 매 매도 번레 나 마스모스타 fact mikum mali sarap yok nila kung bin kula nga miss nga paraphrase sa mga kata may dala siya nga likat paraphrase ya sa na sum na po si ko ran GSL fact the mas fact ni kum shike lem katlo ashi faction lem ngan pokre ke Deuteronomy sapta singalon kosh lem el calvo ni faclan el calvo lem el italo me mas fact el fact Deuteronomy sapta singalon ko on kosh po singalon kosh na medyo nga flolan pelan sum degin nakfasi fo ipsak tolungan tuwa na sum Jocelyn Gelap tuwo kulabeg ashloman Rina Levi vinan holu kulabeg ashloman na Rai dale Rai no masye kulabeg ko dago gaslan be kulabeg na suwas ke was ma ashkat kuflali ine was pasak daglin lash ash may gas mash ke we got ning I think that gaslan got in we are ko magbin ke lo tu say tingin just ko I've logon ko me Lumalap tong sirle ale kale makata yelo mamsangin weng mama aske betaringe kulo ki kum civil be akes makin yigat kadin ridela na phone na me sapta phone jingen in magat kalem na paeki la mesi shaman yakne man si magat kainaske misengi apa matlalal fungi bukanten post begeni inara pa palangat Elashkak sifosan. Na ensi ma na kadin aleta kela ke fosingan fakek lagi pel si ma fakek lean mesurek maginyak na kean. Pangan si ma kasikat kia na ngakaksigin kat like ek lamange kat kain eta ke kasin ko din kat kadin ka pen lashkakin. Masima kadash ke ngat check na sham kin ke shufeya lame ke guys settings nge. Ipsimeta bayen maisis and ipsiakla ba enjma folat omet kil tembalana ipsingen na nga daga ke fosal gosh na kesingal si fin all na folat suko ba sham kunya kipel sima shfeyak mo shof singa dagan kya na damle chele sham na ke kata shiklan elje kuluklena sham ke sallallahu na ke oye mal shgein kain bushe katlega bushela talitin din gata Chonching al fasingawan, eldagan bushela, eldagan unie, eldagan kanausla. The most in Makadashking, Basiscut, Chikatin Kupon can gaslan gata. Mon fassi. Na lelakatin ace mange, Sunga in gut. Kontanegin mo kat etana pa kalmia. Pasalgos, Medoagos Pakadashking. Na devil el jalak cheese na fin all na let's ago. Na fakekla oljas konge shishnie to shai nakke of in fella fact kek wolena lanasil as if Jesus doesn't know this pasya bak mona devil al fact mine na kewa ngai fa shotlom konfin pasla alu nasib messi mama takana si kumsinge mama takain makato yematash may cash of kanin mange Nakap siya masingigi daga nasika. Sita nakalemiyak ke chonalgos wasang ngalakos. El mait na kikiyapsi. Kadin na kadna sensin kanal. Na banang taga ki fasalgos. Fasya kadin kain. Alun na ito faksilan kat ngeba kadin ito la el ilang ni komisya na katsaya. El shela talikdin kat nge na pamising ka chamram kun in ma as reliance la kom na sin kat pele na kewa trust la kom kadin kain invest kadin dikia yurin kat papatamas in kasao pangayan si makadin sum na kaya mayen el dana hekek el na oya na ekaya misinge oya pelitu na panang taka na shish kadin alena
ito naki may lutut siya naki belgi matakain sufriya ka ta la me or devil rik makin ba mo maingin na kayo nga fa shot lom na mayin si mama nga ko maske pa what's in it for me pangisi kasi siya ma katanda siya ka lemel ta ka elde ta kain ta kalensa pa yakel el ta kain kalensa na motive spell kum ke kalensa plak kuma me si pe sira nga ko eskat yang agency met kalensa ka agency Alan kalensa pa reward pa ka chuka Metal mo lail ko, singa lail ko, falen ki long sam ki nga ko min so faka ki kaslan gat ni. Pange ma nga ko min ra. Pas singa vak mo. A chiel vak na sil. Fala likia. O mesam ke bel sima Peter Jesus as conversation chilalos. Ma elangan sil Peter setan. Fala na duguk. Vak singa nga fala likia setan. Mas lava. Kung in alu na sinlem katlom. Ekalan sabel makain. En singe masin sinsiba na si kumfin nga kung mat call si. Mat call sila na alu. Ka mat call sila government. Ka ekin na si mat call. Ka din tera makatara na siya fly ana ka din ta epel na sin mat call si. Tiki na kat falet lash. Lem chuva kat lash Yahweh. En singe in nem ta ka penale kalam birukum. Ka din ala na mata ke masi makatash kenge. Ela kalemi ke Deuteronomy. Sistaklo, Exodus longol, pastolo, Nico may sinakat siya. Tatagos, kaya mas na fact mo, kuminalo na sin lem katlom. Lens up na sil magayna. Indaga na si kumla, siya nga kum kalens up am singi. Akwot lang kum makadakot na ye. Kadakot na ko siya kadakot na in ka siya. Masingin na, ina na syoros. Kadinala na aki kati, dik value lang gaslan gat ni. Pasti nga jevak man na devil also mga Jesus, elubuven na taka kalensa pa. Ngulin katang lasing eni na inala na katorek makin ki gaslan gat in mamayen gaslan lakosyo. Nakatlasyan mas madalu. Gaslan gat to kosyo na pangon kat nga kuminsom nagkikaslan gat. Na ako lang malap to siwos ki kuskan nagatunin wikat kadin ka hindi kiye lalal fungila sa yurin ka. Katorek makin gaslala in pasang tupuk kasi ko oye maurek lang na siya. Napangi kaya siya mga kanorela nga fulela pela na sin tamal siya wiyak nge siya ngala na kulon sin kat lang cross path yuro in lut siya ngay kintikin siya. Tajak ta ngay tala lutut ke theology ke ilak fashi masters lala. Ranga pasiyalan ta ka lutut siya. Ilan kasya ke mange mayen nga liye ma eklage maula ko tangiya ka shawla ko ke kasi malutut makadak fashi nga finsak in oyepe urekma manifestation singan sikyak ke mauluman shawluman pe. Tamo siya bela nga shoot na siyum kung fakali be ki ma saflen man nagi ke program la nga ki men sang punchline lo man gimalututa pang ma shiru ka klumalap Okay, then just kula bege our lom kula bege posel lom in kren ta kay ni ngedi ni gasan ka din dutut kin gasan ka main gasan ka da by already mo in sien may da in makan fact na ke in lon ka at me na ka may ta main malon ka da wo ka fact ka malon ka na ko plug din siya. Na kung wala digging interest ko right now gulog yung kumash finan maui gulog yung kumta wigat yang o dito na kuwas kay was mashing ka lang ang liye mo dito tsing kung bitloy na ke step to li matigin sa gaslon ka may shof ngit ako claim sa gaslon ka tapuk na sila na nilitswat ako na lang na gaslon ka tatak pa ang nan kain may ito give up. Dali fall there, put their tails between their legs. Dali nga, kaltay, lalo na gasan katay nga mungin nga minini nga wanin nila. Nga may na pa nga. Ang kata, may kasing kat fa. Kata na hindi nila. Kata sa pagkin pel, okay, may kasing kat fa.
Na topsiyalayım ngayon färre giye. Sen mga kingakumriti mga färre. Färre man malala. Kung di siguro nga siya looks up ta singal was singal yang lang long long ye. Mhm. Long ye. Long long ye na kung di water ji kung mga kung kang la ipin rice lang folk la rice lang nga long long iko. Pang färre singal lang jok. Pang ma singal ko ron siya 그런 장면 시어타이 파함나스 뭐 그다음에 근데 yang asik suka kok kap ya ngali mo pasta nga taking mga bedilan mata about mga taking si post kongos like pasta ang mit dilantan ba bala pasta ma ako na mising ito ilusyon mata ke office sing pasta ko mit cleanse up lang kada mit na yok Met nach ko, met nach fanen geschaffen, mo wogen dit hier. As respect lang na sin kan mising. May fo, may ganda rin principles nga. Gumagalin siya na sinal na mga, pagkakasagat ang bangay. Na ifisip ko naman, tiyok! Kung nasam siya nga. Ano kaya gusto na siya kita da fudungo. Pangi, yes. Nga mo kita ran sin mate. Yes. Kita ran sin mate. O kita oro losek na kaya kain yes si mate ko. Kung fin paip siya to lang. Kung finakalawan ko lang sa pang fin Preston na lang tawin na kalme pa me. Nga kain Preston na lang Amerika. Ngay, kung ako sa run na kaya office, kung ako sa legislator sila, kung ako sa mayor sila, kung ni shortcuts kayo tigan sin Lem Jesus Christ. Sila lang, ngayon, di na phone naman, kung pinipass ka na si Colin na siya. Ngayon, may cash up na kayo ang hello. Nga kung may, we would jump on it in no time. Kita aja yang kita isang, kapahan mga amda kaya nga talaga ngay tayo na tayo ngay cash up. Mo. Cleanse up siya ngay, pa usi woy. Pa usi cash pa yes. Pa usi kita plakin in stay wo. Na label ra mga nagamda vacuum dito siya ngay. Akfashi la mga in may akal siya si kung ako min faske. Kung lines up na siapa kung na correct masih may us kung naligi lines up lang ka. Na kung ina kung siya diklikiya ka no yes. Kung lines up na kung diya ka kung na lines up ka udah ko mana wasin jum kung inis kung naligi malan ka. Palang kada nagden balance siya mo la siya. At mo gden mana ko wasin ka gden sinakan na mo. Di ba nga dakla? Dakla ba ako hindi siya loin nagigden project hindi even mga circumstances singan lined up nagmalan ka na ask kung di iplan ngon na ke yes and na line up na scripture matulungan if in lined up circumstances molding ngon na line up na passage na scripture mga if in lined up at yung na ke muguila ke kada bela kada circumstances nga na fact kada kada kita at yung na ke min long sila na ano pa na yok sipiyan maludit siya mana si kumising nga kumaske kada siya nga siya amlay sila iba lang kuwas takasek kita shock to may rita ash meron sa tagos pas tingis nga siya ash fulok le siya riti na wayang akadelash nga yalla kashi kum kimamaske ni sam ne cause nga ashirum dari cause nga mikmala sang yok create like Satan kumatang ngay daw de patatle alle upela mo shof ngay kadi to si coins of the single tolu exactly kadi to tayo kung kan katang la may shof to na yung na medyo kumakalagon patatle an ilo should kunneka na sum kuming katang la kula nen tang sir le kumata samram kung binde siya force kan samram nga ko may susum na si coins of the single tolu ngay usi na kay pa ako minti na read Al pang fos nga vakpia nga. May sufi na kayo ko no. May tsaya lo se wisun betari. Ta dokta. Kadel liyeng na wala alal. E na tiya falela. In sufi ya kus alakaila kolos.
Depende si via kuosan, ele efa akkaya kuos, shot kenigin katangla, kan kon la maingi. Sige niyegle, sige la na ke king akong patatla ki mo shof ngayon. Kat deliberately, got kat kot na pala na mga nisikya ko. Bitch na play me mo, oy, labar ang tatla, kum na. Nga na barang tatla. Titingin sa barang tatla. Kung nga si Vena. Di kasi nga barang tatla. Nga si Vena sila nga patat. Nga ko may nagtaduy, di siyam na play me mit. Ilala barang tatla. Mayo ko palsi, starla na ki kias mo, kulaman lap. Kulaman lap ki, umda ko flie po siya, kulale kias nga kayo at mga taas kaya. Na point si mga anak piya nga, ako tigan siya ang play me mo, ita para katat. Kum na. Manastalom si Fena. Kadal siya tayo ko na, kum na ba der maginan. Kung nga na ba der maginan. Tingap tat, lem to lang eh. Share na ba tat. Di mo chay nga. Share, di mo tinaklan mo ita. Ale na ba tat. Min kadal sa tayo ko na siya. Na nga kum, bitlal fong iyo. Mitlela, minkat ng tamo, kung lang patatli, in may, ngan mo play mo lalala. Kung fin mo dito kasi, kung tikan na ka, min pa pala, pa asya madash mo. Kasi tala may kada fact. Amit, natari, nga kung te, mutla ni na, fast na mit. Fin ni upe, fast na mit. Fast na mit. Take one day at a time. One English lang, one day at a time with Jesus. Tagigam daon ngay funny lang yung tagigam en daon ukulele parang tune na upe kingam dalong kingay funny kasan kat da ya on kya ko digin nagdem da casting digin love song umpeda be love ko sa on love song nga mata siya kinya kon nga ni kiabe got tagan nakla so san gaslan kat san gaslan kat yung gaslan kat tigan da kadafong le parang dagat digin tedi da kapse like launching got ako pa nga kalang magdidising with the two insing dal chua da ko na game Tuesday desa mo kita ko nga siya set na ko ating interest ko yung back fashion digin ask mo back sa flamet digi Ay glamalap, gulo kikasa na yok makumralangan. Gulo kikatakan ni kilusia singe. Masafla yuruka pa esam ke malutu singe ki pel masifeya koma, kasfeya kata. Somna ke meto akos fasakos, meto akos fasitkos, meto akos fasingew. Mas laf ako ang isang insang tupuk myself matakana yorosha. Kadel fin wikat siya kan line kat. Ako lang malap tamon sila bang kasha safla ngan we fakak na wo mamralangan. Glamalap. ay the interest ko kung kulang ang mga tune carbon program la so nga siya kaliyan mo akfa sila masiluo kaya kaliya na nasuwas sa mga ars na wikat ninyo na klumalap nasuwas kayo wag nila niya nsi Daryl Thompson, Linux Lango, Jocelyn Gillep, Myra Esquidos, Delson Lango, Kim Sig Charlie, Greta Molander, na Mayoko Palsis Rhinol, Finan Maui. Rhinol, gulo, siwat ako. Kung ito ka twist yan, siwat ako, ke Wikto ka. Rina, Kulogam Gaslan, Jocelyn Caves, Techniques Floor, na Uap Jack. Bayi ini makat kandiye, kulamalap na suwas kayo sa mga, ano rin, kami yan tako, Jenny Sikra, kung gulabe, at dahil nga siya, kifin may assume na kaliye kasi siya foto na siya broing kaliye. Kulala suwas kayo, dahil, Glamalap nga we fact ma Arsenal daw sila kan kali si Proy. Nga wilal ben kaksikin kat ki uskan we got pekil tu singe. Fashe losen full los ke may maundan kat treni si Vilbe akpot ke may unsi makatash kenge kat treni Proy. Kat siya ke matawakin program lasha kat papatamash tangan lominash ke makatak fashe. Egat palala maing isikyak ana siyak lasha. Kulo malap ke maulas, kulo ke kumkain esipel singi kadin kain ak fashe lashka ken gaslom na sin matwiyesh.
Leila maingin akkay kat kimulin na lalfong ilasyo. Leila maingin takain unwe kat lege mas makatashkeo. Kat lalfong ipe kikaslom na si selos na kewa. Mamatayin mas lao. Ay siya tulngolalgos. Lakum tafila molal esakaya. Leila na sinmaitlash hindi kia lalfongi. Lalos game. Kake kalom. Lakum batakta si ma kukuimit. Kat proye pe katalik natas ma aspek yung frontline. We karangan mistel and fail. Kat proye ke met kolas na kewa. Finne Preston la finen merke. Ka finne pasta las ke kewa. Elos met lom takat proye pe kelos. Ke metropolas met karangan kalensa plom government met wies met atalani las. Leila Castro minan Eurosho kak. Kadinorek magin mo yun. Ken wen si fun nandung Jesus Christ. Kat Brian Takulo. Amen. Ay, lamalap.